Di napalabas, nabartek ni Victor ang agawid iti balayda, ket nakisubang iti asawa na. Gapo, karagiti saan na ang magustuhan nga aramid na. Nakapungtot ni Chona, ket natungpana ni Victor. Nakapungtot met ti lalaki, iso adi na napuutan ti bagi na anang tungpamet iti asawa na. Gapoy ti dayta, inruar amin ni Chona na gitarwatan ni Victor. Sana imbaga ti panagtalaw na. Inaramid mo tinaud-udi. Saan anam naman ni Chona ang maaramid ni Victor dayta? Iti sa balya bangir, laginom ni Jorin, gapoy kinalaos sa sakit tinakam na iti inana. Ita gagayem, denggan nyo tituloy tinobela anapaulwan. Si iti Barukom. Jorin, gapoy tinalaos sa bartek mo itay. Kat, nagtagtagainap ka payamat maturog. Anya? Wen, kat, jak to pulos malipatan dyan nangag ko ana isawang mo. Anya tinangag mo? Di mo damagan. Lagi pamlangan. No niya tinaytagtagainap mo. Awan ti malagip ko. No saan anapalalawak ti minom. Isa pa nga asim ta ibagam. No anya tinang isawang ko bahit ti panlaturog ko. Sige. Ngam. Masapul matasong batam ti saludsod ko kan ka. No amok lakit di ti sungbat ti saludsod mo. Sungbatak Elisa. Sige. Anya nga rin tinangag mong insawang ko. Kunam anak kapat patagak unay ken ka. Anya? Wan Jorin. Kat ti saludsod ko. Agpay suka di. Kuha. Oh. Apay adi ka makasungbat. Kaya't ka ti asawan abo nga laang dayjay ti bartek mo. Saan, Elisa? Agpay sudayjay anangag mo. Anya? Kinagpayso na ka... Ti cellphone mo daw mo awak. Sige, sumbatan pa yung umuna. Sakbay nga ituloy tati panagsarita ta. Nimot gayam dadi tayo mawawat. Ang nga tati ibagana. Hello, Dad. Iho, pinagtalaw na klimami biji balay tayo. Anya? Saan? Sa dinong ardayan mo, Dad. Latingitek, ngayam may iba ka. Anya tinapasamak, bayat ti kaawan ko ijay balay, Dad. Nagapa kami kan ni Mamim. Tinungpanak, kat natong pakmet. Anya? Kasilda anak, amom ka din ti Baro Adamag. Saan pa'y tatang? Anya ka di day tadamag. Pinagtalaw ka no ni Suna ni Victor J. Balayda. Anya? Taapay tatang. Anya ti makagapo. Daytan, tisan ko nga amaw, anak ko. Inaktuman ka ni Kumari Sita karubada. Tamuak, noanyat makagapo a pinagtalaw ni Chona ti asawa na.
Apay nga itakala ang asimangpat, anak. Ha? Ay, kuha na nang. Sige, igagpalas na mga tayon. Wala nang. O sige, panawan kayo pa nga rod. Sumurog ako niti silad ko. Sapay la ko, ma. Taiti pa nagpasyar ni Elisa. Kat nailiw-liwag nanti saan anasaya at trato kan kuana ni Chona. Ni Dominic. Umawawag. Hello, Dominic. Nakawag ka mat. Nadamag ko ti makasinit itaadamag ako nam. Anya da ita? Paggap iti panagtalaw ni Victor iti balayda. Amo kon da ita, Dominic. Talaga ngagpaiso tay pagsasao. Anaglapayag ti daga no adda na pudot adamag. Wan, Dominic. Anya nga mintiga po a pinagtalaw ni Chona ti asawa na. Saan mo pa'y nga mo? Anya nga tati kinagura ni Chona ka ni Victor. Idinto ta ay ayatan na unay ti asawa na. Sige man nga ron, Dominic. Ikarigatam nga amuan, no anya ti makagapo. O sige, iso arantak ti makitungtong kadagiti ka aruba de Chona. Tabarang no maamuak ti gapo na. Agyaman nagtasinong batam ti awag ko, Churin. Anya ka dito ibagam, Shasha. Sa dino tayan mo. Anya ka dito mapaspasamak ken ka. Dita ka dito pagsaritaan ta. Kwa nga min, nagapuak iti balayo. Namuak ka ni Auntie Chon na tinapasamak. Metlagayam. Amumot kaya man. Anya pa'y damagam kanyak. Jurin, mabalinta ka dito sarak? Sorry, Shasha. Nagulo ti panunod ko. Nauwanas ka ng ibagam kanyak. Kastapay. Jurin, please. Sorry. Bye. Hello? Oh. Naatap ka unay, Jurin. Ngam. Saan ang mabalin? Agawid aktulat ta inton kayat ko, mami. Saan kayo ngamin amaawatan? Naglakat ti panang kabel yung kanyak. Kat oray ni dati. Natong payo-pay. Dayta ti pagkuanan nyo, mami. Aglablabas kayon. Amukon a pinagtalaw yun ni dati. Taimawag kanyak. Anya? Sa dino tinapanan na kunayo? Saan na ngayong bagatayan na, mami? Nung kunana, nga adayo ka no ti ayan na. Mas daawak unay kada kayo. Pinagtalaw yo.
kalpasan na sa pulan nyo. Sorry, Mami. Ngam uray siya. Agawid akto numapunas di sakit tinakam ko. Ngam diyo padpadasan akabilan ni Elisa. Tano inaramid yun dayta. Iti uray ka ano man. Sa anak ko nga agawid pa'y. Sorry. Yung sa anak amabutang. Natangig kayo ngamin una yan. Sige. Bye. Hello, Elisa. Nakaawid ka ka di matlangan, Jurin? Saan pa eh? Adak pa lang dito rin sa house me. Amo ka din ni Mamim adita tayan mo? Saan kong imbagaking ko na? Agawid kan. Tama nga madandanagan una yan ni Mamim. Saan pa yan nagmamahuti sakit tinakam ko kini Mami? Anya? Wan gayam. Agabsin ka pa lang ititrabaho mo inton bigat. Anya? Ay, sana mabalin. Tama nga nadanda nga agungat kanyak ni Mamim. Daganggan ko ma Elisa. Para king kamot laang ti ibagbagak. Apay nga min. Sikat ipagpabasulan ni Mami. Itikastoy akinagulo ti bamilyami. Anya? Apay asyak ti pagpabasulan na. E dito ta sa anak matamang gulgulo. Jak man amo kini Mami. Jak maawatan dagiti tigtignay na nung maipapankin ka. Angam, Jurin. Pabaawan ta pa iti pungtot ni Mami. Sakbay nga sumurag kamanan iti trabaho. Awan pasol ko. Tapno kag urawin no saktan na kuma ni Mamim. Basta manglangan ka pailaan. Oray kat biyernes tumatan. Inton lawas na lata na sumurag kay di opisina. Mabalin, Elisa. Kuna ni Jurin. Asyak ka no ti pagpabasulan ni Ma'am Chona iti kinagulo ita ti pamilyada. Apay asyak. Anya ti makagapo. Elisa, Rabiin, apay adi ka pa'y makan maturog. Diyak pa'y la makaturturog, nanang. Ada ka di mang burburi-buri ti panunot mo? Diyan ay baga kanyak ni Jurin iti nagsarita kami iti cellphone, nanang. Anya tinaibaga na anak? Kuna na asyak ka no ti pagpabasulan ni Ma'am Chona. No apay nagulo ita ti biyagta. Anya? Kunak tupay kat. Tidyak maawatan. Kat no apay asyak ti pagpabasulan na. Anya pa'y dagiti dadto mga imbaga ni Jorin. Binalakadan nak. Amang langan nakpay lang iti trabaho kinton bigat. Anya? Taapay. Iti anya arason. Amangan ka nung nga minusaktan nak ni Ma'am Chona. Makitam? Pati ni Jorin kat dakkel ti pamati na. Ama ito red na kasaktan ti nana. Nanang, anya tinasaya at nga ramida kita. Surutam dagiti balakad ken ka ni Jorin. Manglangan ka pa'y laang ijay opisina yo inton bigat. Wan ang, kasanunod at dantong agungot ni Ma'am Chona kanya. Dakdakas, no mailaw an amang dangran ken ka.
O anya, mayat ka amang langan ija opisina yo inton bigat. Sige, nanang. Ti cellphone ko. Adaw mauawag. Sino? Ni Chona. Anya? Ay, saan niyo suksong bata, nanang? Tama nga no, agapa kayo manan. Aman, sungbatak. Kat amwak no anya ti ibagana. Naggulon ti biyag da Chona ka ni Victor tatang. Kasta ka no ti mapaspasamak. Ngem, kunam akaraman ti anak mo. Wan tatang, imbaga ka no ni Jorin. Ano saktan ni Chona ni Elisa. Kagura naman tanti inana. Isakit na launay ni Elisa. Wan tatang, Saan nga ta? Nga adda na isang sangayan arik nana, iti anak mo. no ibasal ko iti kinadagkat ni Jorin. Mabalin nga adda tatang. Isa bagay, baraw kan balasang da. No aginusto da, awan maaramidam anak ko. No siya klaang ti masurot. Saan ko akayat? Anya? Saan ko akayat amay kamang ti anak ko? Iti anak, wano pamilya dagiti nang loko kanyak tatang. Anak? Oray ko nam asinulisog laang ni Chona ni Victor. Wano gapot bartak na. Agpadada nga dabasol na. Talaga ka din asaan mo ang maiwaksi na ita? Saan tatang? Aging nga umang angasak. Din tumaparot ti siit iti barukong ko. Ngagapuanan da Chona ka ni Victor. Nakaawag ka manen. Anya nga minti ibagam tay maawag ka. Damagam no imawag kanyak ti asawa. Amay ko mga umawag kanyak. Anya ko maaga po. Gaputa, napatagak pailaang kenkwana ko na. Saan mo kuman asublian ti tugot ti kalman, Chona? Saan mo nga ipalagip kanyak ti kinaulag mo? Anya? Pudno launay ti kunam. Saan pa'y anay tabon ti kalman? Saan to amapunas ti sakit tinakam ko? Kan saanak amas daw, no iti may nga aldaw. Kat mamimpinsan amapukaw mo ti asawam, gapo iti kinadakas ti aramid mo. Ngam, ti may panamnamakkan ka. Saan kun asublian ni Victor? Kukwam laeng. Kanda ito'y tilaglagi pam, Chona. Diyak kaya ti agbalin akabit ti asawam. Maawatam? Kukwam laeng. Sanak nga agtatakon launay iti lalaki. Oh, naawanan ibagam. Kastapay. Ni Elisa?
O sige, ibagak ang masapa sumrek. Ngam, kuy daw ka? Saan ka nga agbidot amang dangran iti anak ko? Ta saan ka akabutan? Naibagam ti kasta, anak. Wan tatang, saan ko akabutang dayjay a babae? Nang runa no kalintagak. Uwan mat kiti kunada nga raw, no karbangam, ilaban mo. Wan tatang, oray baknang namin a kinabaknang. Kat timakunakpay. Saan kami nga agbibisin? Nga oray saan nga agtrabaho ni Elisa iti kumpanya ni Chona? Agpaiso, anak. Sa aginggat umang-angas ti tao. May pamuspusan na ti pagbiag na. Nulaki di ta agtignay adi agur-uray latan iti matnag iti giwad na. Imbaga ni Jurin adyak pala sumrek, nanang. Isadyak ka mo niya teramitat. Ada saritaan mi ka ni Chonay dirabi. Kat ada balaag ko kankwana. Nanang, Sana gandaton ti mangkabil kan ka. Tasyak ti makalaban na. sige nanang. Sumrek kak. Nupay amo ka nariribok pa ilang ti panunot na. Tagpada adi nagawid da Uncle Victor kan Ma'am Chona. Ngam, saan aday ta ti rason? Wano panggapuan na mangungat kan ka? Wan nanang. No pa'y ibaga na asika ti puon amin dagito eh. Linapdak mo't idinituring nga umay di opisina. Ngam awan na aramidak. Nalpasan ti amin anak ko. Adda ditan. Sige, sumrag ka. Ngam, di napadpadasan ti mangkabil kan kakunakmanan. Saan ko nga atrasan, oray baknang. Hello, Jurin. Kumusta kan? Okay, aklaan. Sika, Dayto ay nakarubata kon. papala. Sumra ka kiti trabaho ka. Nukasta. Nagsarita dananang kan mami iti rabii. Kat kuna ni nanang. Sumra ka. Ngamsan nga kamkamali ni mami amang dangran kanyak. Ta isuda ta green nisot. Sige nga ron. Nung namadlaw mo adakas ti aramidin na. Panawa mon. Agawit ka. Saan namat nga tang aramidon dayta? Sige, mapanakon. Aganad ka, Elisa. Ingat. Bye. Agyaman ak, Jurin. Bye. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti baruko.